Keble Pibaro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat bakongsan mentah ke sengi Shillong. Aipor kinong terima kerwat civil hospital new tarik Nailar ban siulut yaki tulap. Wan jungo uravi kahandi yaki tem kaput BSF Meghalaya. Da kejingi kop maret thong rakidap shiposnem ke Bethany outreach nongpo. Bat sedang ke Lempung kilong kemi Catholic sub-district Marnga. Bat mentangin pa syaki Khubor bakang banyak. Kinong tere hamau kerwat civil hospital MCH kipa kentup iki doktor ki nurse bat kitu kipa tere hagi kam kershan ki kinong pang kila syak pensangit tulop lalai benai nadu ujemang hadu naitung. U doktor di suting ulai thu ha kejingelang bikila pelong hakini kisngi kila rai ban sangit tere kamno nadu kasantrik Nailar lada kim yok tulop hapo kasantrik Nailar. Ya kini kerai ke lepak syakong ampring dingdo kepada ke menteri ke tenat kakuat ke kia. Syaka Director Health Services MI bat syau Medical Superintendent mau kerwat Civil Hospital. Maria yo ikini kerai jong ke Jingelang ke sorkar ke lepelaj marmar ya ketulop na ke benta ujemang. Kini kinong tere MCH kila buk porsa haka nyau terik Nailar baka sorkar ka di bansiu no ikitulop jong ujeliu bat naitung lem kumtakin sange terikam kumba kila rai mencuat. Ya minta shipor kila pensange ia kejenge ki haduk ka nyau terik Nailar. Kasngi bagi kemi lenti baka sorkar kan siu no ikitulop jong ujeliu bat unaitung. Hadin belami bun ki Khubor na kithan kaput danggar balat bat ni kiwi ki jaka India Bangladesh ki belapen pau bakal lejur ke jingwan rung latlan jong ki Bangladeshi syaki jaka jong keri India bantu ding mau bat siap wat lada ki pulit yada kaput dan Border Security Force BSF ki don ki ketem hakini ki jaka ke sorkar India kala Pak Marmar ya Uravi Gandhi beri Additional Director General BSF Eastern Command na Kolkata banwan jungo ke kaput jong ke Meghalaya. Uravi Gandhi un pulut pon naduk ke arterik haduk ke santrik Nailar ban ye mirjingmut bat ki he jong ke BSF ki bedon ha Meghalaya. Maria poi Shillong u Harbak Singh Dhillon Inspector General bat ki we ki officer rangba jong ke BSF ha Meghalaya kila pediang sngoba ya Uravi Gandhi. Hakini kisau sengi, uravi unye merjingmut bat ki hek ke BSF na Meghalaya ye ki jing tere bat jing don kam ban pen klancu syu ye ki jing pahra hagi than kaput. Ki BSF kila tere minot ela ka kam tam lele hakini ki kendiat tayo ka Bangladesh kala kelang ha ka jing ki jing ki Samla pule ha barok ka wei kari. Ha ka babun ki Samla pule na Meghalaya na ki wei ki Jylla kari India na Bhutan bat Nepal kilawan petno syalaki jaka na marbam shngan ka syong besa a Bangladesh. Ki BSF kila tere borba ban nyarap ikni ki Samla haba ki poi ha kaput ban penpoi yeki syagi shnong jongki da ka jingsuk. Dangshen hagi than balat ki BSF kila kem khat khandai tali ki ling kenda jongki Bangladeshi ki belarung tu sya uput kari India ban kit mau bat chiap. Hakini kisngi uravi unit jingo ikiktem ki bedon hasilenter ke kaput India Bangladesh ha Meghalaya. Kani ke jinglet jong uravi syakiktem kaput kalong ru ban penklan ye ki bor pahara bat yada ne ki kam khai bean ki kam tu ki kam runar bat ke jingrung bat jingmi tu jong ki mar ki mata na Bangladesh she India bat na India she Bangladesh. Ke Bethany Outreach Hospital nongpo haka step lai terik Nailar porsan baje kala pelong ye kejing kop marek thong ke ba 10 kilometer bat ke basan kilometer ban rakhe ye kejing dap 10 snem jong kini ko hospital ha kejing syakri gi pai pa ka them riboy.
Kani kamare thong kelas dang na Bethany Hospital bat rung shiki benta jong ka Shillong marngar bat penkut hakmat ke Bethany Hospital ya ka balayo ban sedang nadu ke porsan baji min step. Hakini ke program mare thong uba Mirul Bonds MLA ulawan ban kawe ya kalama sedang ha ka jingsen ran lang urang ba Shillong ka paham uba jetwin dingdo kiwe ki doktor kinong tray ke Bethany Hospital bat kipat ba kibawan ban petkai. Armut kilong kemi bapau nam bat kisnar ha ka jingya mare thong ka kong kemoin wa lang bat ka kong dari shisha yang ju kilawan ban sakhi bat kila longru kinong raktin lani kita ki race ambassador jong kani ka jingya kop mare thong. Deki spangut ki shinrang bat kenthei samla bat khenna bat kitemen ki kru ki bajus ngau tenat ban mare thong kilami pai pa ban shimenta da ka jingkemen ha kani ka step pernga. Kinong job ha kini kejingya kop mare thong jong ka 10 kilometer ha kerta ka bakhat pra hadu lai pesan snem jong ki shinrang layo ra du samla monas bongrung bat na pedengki kenthei la ra da ka samla filinza hensepi ha kerta ka balai punriu hadu sa pesan snem jong ki shinrang la ra do ba jomingsta ramsi bat na ki kenthei la ra da ka kong iba pale shisha nongse. Hakerta ka ba saupun riu hadu san pesan snem jong shinrang lara do ba badon sing tham bat nakikenthei lara da ka kong snora lingkhoi bat hakerta ka ba san pusan snem shajrong naki shinrang lara do ba swanding maulong bat nakikenthei lara da ka kong snora rani hakajing yakun ka ba san kilometer hakerta ka ba khat pra hadu lai pesan snem naki shinrang lara do samla shemlang suba bat nakikenthei lara da ka samla rosa maslai hakerta ka ba lai punriu hadu sau pesan snem jong kenthei lara da ka kong pimli pamshong hakerta ka ba sau punriu hadu san pesan snem jong shinrang lara do ba arun besayomot bat nakikenthei lara da ka kong silaka klen hakerta ka ba san pesan snem shajrong jong shinrang pat lara do ba bante scam khongwer nakaliang Khubor penyat jong kate kejingya kop mare thong kilasam di kitakma bat kisernot shabaro kinong job rengkat kasong pisa ke ba 10,000 prahajar bat san hajar tingka ha kejingya kop ke ba 10 kilometer bat prahajar san hajar bat lai hajar ha ki ba job ha ka san kilometer kijing pos new ki idon bat ni hadu mentah mengba kene kijing sekri mengba dengan leka hospital ke idon ini bukan julit dia ada tim parok kowe dong ka Bethany hospital ni tunjuk ke tim Shillong tu jadi sekri gitu ban ni kipok kirang ke baru partisipan ke balwan ke step ni ngage camp bagian dari sebentar dan kui mengba dengan marathon ke step may the best person win lebha bat bangi ngage camp bagian dari dan bertah juga ya dari kemen yang tak suppose dan jong ka ni hospital hang ni apa mesti lompo dan long kuk gadak bang sakilang bang kemen lang na ka banta kene ka kamat ka ki klasim pan sakri ya kene ka tong pathan de jong baro ka we ni kit bok tu yang ya baro dunia mare ka kom ka ba mo itenan baro ni kwa ene di ba ya fitness ke jong ni ya ko ti kya ke jong ni kini kalau komisi bentar ini kita tahu di next camp ba sibit hendak kila pendep tidak kita job tidak kita kami lele dan regin sim with true spirit komisi bentar next camp akan sim sibul Khubor ini wish congratulations yang kini kerpat yang itu bandingkong bar gimana biang Kelempung baar sengi jong kilong me ke Balang Catholic Sub District Marngat berkentup kat new teligisnong jong ke parish nongpo. Ha kalai terik Nailar kelas dang haying mani umwang. Ha kejingnya don lang uba Mirul Bonds MLA ke nongpo ban aimen si miki hakani kesengi.
Kani ka lumpong kan kut ha ka saw terik Nailar kata ka sengi uble. Kiway pat kirang ba bat kiriu kmat ki blai dan lang ha kani ka jing play kani ka lumpong kilong uba rap lang nongse sekretari ka sengrang ba Catholic ba Damien Sim chairman ka sub district Marngar ba Hubert Pancho chairman ka sengrang ba Philip Maring head catechist Kong Biro Lingdo president Senglong Kmi Catholic sub district Marngar Kong Silbialin Mahjong sekretari Senglong Kmi bat kidkhot ka Senglong Kmi na kani ka sub district ha kani ka sngi uba mirul bon ula pelat pat ba ikitiar pensawa ba ula no senyang na kabenta ki jingdon kam jong kabalang Catholic ha kani ka sub district kabalakot Shillong tingka ha kani ka lempung ye kendulang leit hu bikinong yalam jong ka Senglong Kmi Catholic kilabu bun kimat yathir bat ye phliu jingmut ki be day bat kilong ying long sem kristan ban pinskem bat ngam jiliu ha ka jingen ki jingma ye ki khun samla na ka jingpor udrok ha ki babun ki shnong jong ka them riboy bat ki we ki bade ha ki mat ki benta ki baper ki bapi ki labu bat balada ka por ka sya banagaliang jongar masno mga kwa ay bandon lang bat fi adu sibik ban yo sngo phantam u padaris ude u bachong kelas lang ngai asin Joseph umden manswa isong school lang ni pule lang ni he lang je kwa ay ban sangap bang kapat ju sangap ya ka session go i sim tang ba kapor kanam sya ay gidan gi program bangan haban be tang hab manswa ba in kat idang don hangin marupun ba idan sabar aki jing pendet ya jing pedrit ba yang scam boleh nang pilih jual jelas ini ya don lang but mendagasni bagi kilong kemi dibi but ibu Philip katekis jengi meneng idang ya keren mau bubu ka program hi sisin ba penya kilong kemi chongsit be dabreu be kata gadi ki sisa haparo ki kenhun balang ki badan itu siap nak puas ko por ngai i gajing ring telot gajing ring suai ya ki kun samla gi jungi di program gobon atu di jinga seng ada kita dulu ki samla kiring telot kiring suai dengan rai gede gapor kaba kani kelempung di jinga kenduk ke jumpiru mar kilong kemi kilong kum kasti baniada na ga benta galong griu man griu ke jumi kilong kum kasti sisa baniada ladagi kran hagi snong ki banrat ng khong ye gijing sniu ki bapher ha gijing tre rengkat bat kador bar snong gidehi kilong kemi ki sengken thei ki snong ladagi kran banrat ng khong ya gijing di buat gijing di lengkar ha ki snong ki thau ki de kilong kemi ki babi sakman ladagi kran bat penhe pensan yangi ki khun ki ksiu ki bengi gidan ki dehi kilong kemi ki bapun ki bakha ki ba aija pensum pensai ikai ka akor ka borom ke jing tip riu tip lei ke di long ba jong ki long kemi pilong sisa ka borom bat ke jing nok senyang ka bakrau hadu kata yangi ki pendreu ke boleh la suspa asla jong ba thei te namar kata ngaso ban ai jing khobele ka bakrpang na ka benta jong ki long kemi ke bi ki jongi apo aja kene kelumpung ki badan hagi snong ki thau hagi na ki benta ya ka jing no senyang la ni ka contribution ke jong ki na ka benta ki ke ba apo kam jong balang ru i benta ke jing teli ke jong ki jong long ka we ke jong ki jong long renti ke jong ki ka dei sisa ka ai men sim hadu kata bat lengba jong kene ke jing kedu balang ha kene kelumpung ngangik skam balang ba ki session ki prepare ki yo ban pentikna bagum ki khun ki jong blei bangila ban but bat dak itu ki khubor ngila poi shika bakut tat hadu bang nation biang khublei shibot